Nongeye kandi kuguha ikaze kuri Getsimani TV, mwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mwifuriza kugira ubuzima bwiza, kugira n'umurimo unoze. Nk'uko bisanzwe rero tuba tugiye kubagezaho amakuru yo hirya no hino, haba mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba, ndetse muri Afurika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, ndetse tukanabageza hakurya y'inyanja, hose tukabibamenyera, tukabicukumbura, ndetse tukabibagezaho. Icyo ngushishikariza ni ugukora subscribe, like, share na comment, hanyuma tugakomeza kubana mu makuru agiye atandukanye tubagezaho. Amakuru uyu munsi rero munyemerere mbagezeho ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Mu gihugu cya Uganda, Museveni avuga ko yakubita Amerika mu ntambara yo ku butaka. Naho mu Rwanda, Kicukiro, umugore w'imyaka 45 yasanzwe yapfiriye muri lodge. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko impunzi z'abanyekongo zirenga 100 zapfiriye mu Burundi mu byumweru 2. Turaza kubabwira kandi ko urubanza rwa DJ Toxic uherutse kugonga umupolisi kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rurasubitswe. Munyemerere rero tugaruke mu kanya turambure aya makuru. Murakaza neza mu makuru yacu arambuye. Museveni avuga ko yakubita Amerika mu ntambara yo ku butaka. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko igisirikare cy'igihugu cye UPDF gifite ubushobozi bwo gutsinda ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ibihugu byombi byasakirana mu ntambara yo ku butaka. Ibi Museveni yabigarutseho ubwo yabazwaga ku ishimutwa rya Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela ryakozwe na Amerika icyo ryasigiye ubutegetsi bwa Afurika. Museveni uri mu barambye ku butegetsi muri Afurika no ku isi muri rusange yavuze ko ibyabereye muri Venezuela atabisobanukirwa neza kuko atazi neza ibyo Maduro na Trump barwanira. Yagize ati, ndacyakurikirana, ndacyari kwiga, tuzamenya byinshi kurushaho. Mu gusobanura uburyo Maduro yafashwe, Museveni yavuze ko ingabo za Amerika zakoresheje imbaraga zazo zo mu nyanja n'izo mu kirere mu kunoza uwo mugambi wakangaranyije abategetsi benshi. Yakomeje avuga ko igisirikare cya Amerika gikomeye mu kurwanira mu kirere no mu mazi ariko ku butaka kidakanganye. Yagize ati, kurwanira ku butaka birimo ibyago byinshi ku Banyamerika. Museveni ufite ubunararibonye mu bya gisirikare yavuze ko intambara yo ku butaka isaba guhuza imbaraga imbonankubone aho Amerika irushwa ingufu na UPDF. Yagize ati, ku butaka uza hafi y'uwo muhanganye kuko nanjye ufite intwaro zirasa hafi nshobora kukugirira nabi. Yongeraho ko ariko hariya hejuru uba uri mu mahirwe menshi, urandeba mu isanzure njye sinkubona, uba uri mu nyanja njye sindiyo. Museveni yashimangiye ko nubwo Amerika ifite izo mbaraga, Uganda ifite ubushobozi bwo kuyikubita inshuro mu gihe baba bahuriye mu ntambara yo ku butaka. Perezida Museveni yavuze ko igisirikare cya Uganda gifite ubushobozi, ubuhanga n'ubunararibonye mu gutsinda uwo ari we wese bahurira mu ntambara yo ku butaka. Naho mu yandi makuru, Kicukiro, umugore w'imyaka 45 yasanzwe yapfiriye muri lodge. Umugore w'imyaka 45 witwaga Ingabire Nadine yapfiriye muri lodge iri muri santere ya Sodoma iherereye mu kagari ka Kanserege, umurenge wa Gikondo, mu karere ka Kicukiro. Abatuye muri Sodoma batangaje ko babonye Nadine yinjirana abagabo babiri muri lodge yaho mu ijoro ryo kuwa 5 Mutarama 2026, bakaba bahamya ko bari abakiriya be kuko ngo yakoraga uburaya. Mu rukerero rwo kuwa 6 Mutarama, abakozi bo muri iyi lodge bamusanze munsi y'igitanda aziritse yapfuye, bigakekwa ko yishwe n'abagabo bamaze gutoroka. Umwe mu baturage baho yatangarije itangazamakuru ati, tubyutse twumva amakuru ko uwo bita Nadine bamwiciye hano muri lodge bamunize, abahungu babiri baje bakamugurira inzoga. Bivuga ko ariko ngo yabibye muri ya mvura yarayiguye nijoro mu masaha ya saa sita. Undi yatangaje ko ubwo icyumba Ingabire yari yakodesheje cyakingurwaga, yabonye umurambo we munsi y'igitanda, amaguru yazirikishije ishuka kandi ko mu kanwa ke hari harimo amaraso. Yagize ati, umukobwa ukora hariya mu kabari yagarutse ataka ngo umuntu arapfuye, bakinguyeho gatoya mbona aryamye munsi y'igitanda yubitse inda, yarazirikishije ishuka ku maguru ndetse no mu kanwa ke hari hari kuvamo amaraso gatoya. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, CIP Horace Gahonzire, yatangaje ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane impamvu idashidikanywaho y'urupfu rwa Ingabire. Yagize ati, ku makuru twagiye duhabwa n'abaturage babibonye nuko hari abantu babiri binjiranye muri iyo lodge, abo rero bose barimo barashakishwa kugira ngo bafatwe bakorwaho iperereza. Abashinzwe umutekano n'iperereza bageze aho Ingabire yapfiriye, umurambo we wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru mu karere ka Gasabo kugira ngo ukorweho isuzuma. Naho mu yandi makuru, impunzi z'abanyekongo barenga 100 zapfiriye mu Burundi mu byumweru 2.
Umuryango CPCC uharanira amahoro n'umubano mwiza w'abaturage watangaje ko impunzi 105 z'abanyekongo zapfiriye mu nkambi zo mu Burundi mu byumweru 2 bishize biturutse ahanini ku kubura ibiribwa n'ubuvuzi. Kuwa gatanu Mutarama 2026 umuyobozi w'uyu muryango Ahadi Byamasu yatangarije itangazamakuru ko hari n'impunzi zagabweho ibitero n'abagizi ba nabi ubwo zari mu nkambi zo mu Burundi zihasiga ubuzima. Yagize ati iki kibazo giteye ubwoba. Twabaze impfu zirenga 105 mu nkambi zitandukanye mu Burundi zatewe no kubura aho kurara heza, kubura ubuvuzi no kubura ubutabazi. Bamwe muri bo banatewe n'abari bitwaje amacumu n'ibyuma bityaye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR rigaragaza ko kuva mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 Uburundi bwakiriye impunzi z'abanyekongo zirenga 101. Izi mpunzi zahunze imirwano yabereye mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo Ruvungi, Sange, Ruberizi, Rubarika, Kibari, abandi bava mu mujyi wa Uvira hatabaye imirwano. Leta y'u Burundi ihamya ko umubare w'impunzi z'abanyekongo warenze cyane ubushobozi bw'inkambi zicumbikiyemo hafi y'umupaka. Kubona ibyo kuzigaburira ni ikibazo kandi nyinshi zibasirwa n'indwara ya kolera iterwa n'umwanda. Ihuriro AFC mu 2023 rigenzura ibice byo mu kibaya cya Rusizi riherutse gutangaza ko hari impunzi z'abanyekongo zagerageje gutaha ariko leta y'u Burundi zima inzira, zimwe zirakubitwa izindi zirafungwa. AFC mu 2023 yasobanuye ko ibice igenzura bitekanye bityo leta y'u Burundi ikwiye gufungura umupaka wa Gatumba na Vugizo kugira ngo abanyekongo basubire mu gihugu cyabo nk'uko na bamwe mu Barundi bifuje kuva muri Kivu y'Amajyepfo bahawe inzira. Naho mu yandi makuru, urubanza rwa DJ Toxic kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rwasubitswe. Ni nyuma y'uko uburana n'abamwunganira bagaragaje ko batiteguye kuburana ku byaha binakekwaho. DJ Toxic wavutse tariki ya 27 Nyakanga 1993 ni umusore w'imyaka 33 utuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Rukiri ya mbere mu mudugudu w'Urumuri. Yavuzwe ko akora ubucuruzi ndetse no kuvanga umuziki ari nabyo azwiho cyane. Ubwo umucamanza yaratangiye kuvuga ibyaha binakurikiranyweho, DJ Toxic yasabye ijambo arihawe agaragaza ko atiteguye kuburana kuko atabimenyeshejwe mbere. Abamwunganira barimo Uwamahoro Marie Jose na Utazi Rubanda Gad bunze mu rye bagaragaza ko urubanza rwasubikwa bagahabwa umwanya wo gusobanurira uwo bunganira ibyaha akurikiranyweho, kuganira nawe ndetse no kumugira inama. Metere Utazi Rubanda yagaragaje ko ku itariki ya 5 Mutarama 2026 aribwo ubushinjacyaha bwashyize ikirego cya DJ Toxic muri sisitemu y'iburanisha. Urukiko rubyemeza ku munsi w'ejo tariki ya 6 Mutarama 2026 bahita babwirwa kuza kuburana bityo ko batiteguye ariho bahera basaba ko urubanza rwasubikwa. Ubushinjacyaha nabwo mu rwego rwo gutanga ubutabera ku mpande zombi bwemeye ko kuba bahabwa umwanya wo kwitegura ari kimwe mu bigize guhabwa ubutabera, ariko basaba ko igihe urukiko ruri bugene batazatanga izindi mpamvu ahubwo bazaba biteguye neza bityo iburanisha kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rigatangira. Urukiko rwamenyesheje uburana DJ Toxic, abamwunganira n'ubushinjacyaha ko urubanza rwimuriwe kwa gatandatu w'icyumweru tariki ya 14 Mutarama 2026 saa 3 za mu gitondo. Uru rubanza rwatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Mutarama 2026 aho yageze ku rukiko ahagana saa 2. Shema Aruno wamenyekanye nka DJ Toxic kubera kuvanga imiziki yagejejwe mu rukiko atangire kuburanishwa kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, akaba yitabye urukiko ari kumwe n'abamwunganira babiri ari bo umugore n'umugabo. DJ Toxic amaze iminsi akorwaho iperereza nyuma yo gutabwa muri yombi akekwaho ibyaha byo mu muhanda yakoze tariki ya 20 Ukuboza 2025 aho bivugwa ko yagonze umupolisi wari uri mu kazi ko gucunga umutekano mu muhanda agapfa nawe agahita atoroka. Bivugwa ko DJ Toxic nyuma y'amasaha menshi ahunga yaje gufatirwa mu karere ka Karongi. Amakuru akomeza avuga ko kandi ubwo yagongaga uyu mupolisi ngo yari avuye mu kazi ke ko kuvanga imiziki muri kamwe mu tubari dukorera mu mujyi wa Kigali, aho ngo aka kabari nako kari kamaze gusabwa gufunga kuko kari karengeje amasaha yagenwe yo gufungura. Ubwo rero yavaga muri ako kazi, DJ Toxic yasohotse ajya mu modoka ariko ayitwara ku muvuduko mwinshi, yisanga yarenze umuhanda umanuka ujya nk'ahazwi kuri peage, yurira inkengero zawo ahari umupolisi aramugonga. Imodoka ye yakomeje gukurura umupolisi kugera mu ntera ya metero 30. Bivugwa ko bishoboka ko kugira ngo iyo mpanuka ibe yananiwe kugenzura imodoka aho kugonga ibyuma bizitiye hari gukorwa imirimo y'ubwubatsi kuri uwo muhanda akisanga yageze ku mupolisi. Mu iperereza ry'ibanze ryakozwe byagaragaye ko DJ Toxic nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira ndetse bikanavugwa ko ashobora kuba yari yanyoye inzoga, nubwo ibyavuye mu iperereza bitari byatangazwa byose ngo hamenyekane ukuri.
Itegeko riteganya ko umuntu wese wica undi bimugwiririye ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga kuva ku 500,000 kugeza kuri miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Birashoboka ko DJ Toxic yakurikiranyweho icyaha cyo kwica umuntu bidaturutse ku bushake mu gihe byaba bigaragaye ko ibyabaye byari impanuka koko. Kugonga umuntu mu muhanda kandi w'umupolisi bishobora no gufatwa nko kwica umuntu biturutse ku bushake mu gihe yaba yagerageje guhagarika umushoferi w'imodoka akanga guhagarara. Ndagushimiye twabanye muri aya makuru, nkurarikira gukora subscribe, share ndetse na comment. Hanyuma ngewe tukabana mu makuru akurikira. Iyi ni Getman TV, murakoze.